O te whalofa ma toi whaatala whātu le malei fo mai o le atinuu. I le nei fo i tai au fau, tātou ni mai fo i le asonga fua, o le aso valu le masino no ve malua afe lua se fun manatasi. I o le amatanga fo i le nei vai aso i whiau mga luenga le tātou atinuu, tā lofa lava. Ai so mai le whaafonga i le tātou sauni ngā lotu, o le ataita i le sunga le whiwhau to ina, Reverend Malaki Moi Ava, o le kalesia whaapoptonga ki Risiano Amerika Samoa, i wenu i mata. Usimaia le whaafonga. Pelo ya tule e maulunga o sotato tinu Samoa e tinu tele e o pa ia fa le tala le lei o pa ia fa le malo e nane o pa ia fa le tinu atalo fa po ina yo tato uso a Pasifika e malama le tato nan malo so i pomruia malo le langi mama a kai le tua o tātou o ria mai koi e masina lona spurtasi o nei koi tusanga la tāri mawaiat e a o maia se o tātou ka pua i le tua le rangi umai e au tau ala langatu i le tua e au tau pipese atu i lona suafu mamalu e mamalu ia te au tau lona miinga ia tātou kāp. Ngānga pa ia e, mā nawa maia. O anga atu lau whānau e tāpua. Ina ia tāpua ia i o tangata i le nganga male whamaoni la. Ai ua tuai i le vi inga oelo mātou. Ono i sū mātou talo ai. Amen. Tātou pese o saunia.
whaafonga mai ele. Na fiong pa ia le tua. Pilia le tusi o sapakuka e peon whaasino mai le paitau ngā tusi e lau ke siano i le lalolangi. Pakuka mua o paitau wina le pai upu mua e pangata mai pai upu e suma tas. Whaafonga mai e fiong pa ia le tua. O le avenga na mai e le profeta o sapakuka le ali ie o ke wala au se ia fea. Ai te le whaafonga mai. O te alanga atu ia te oe ona o le sāwanga ai te le whaola mai. Te a e le mea wa e whaali mai ai ia te au le ami o lea. Ma e silo sila i le poponga. E i uluma le whaatafuna ina ma le sāwa. E iai fo i le tina wa inga ma le whaatuina o le misa. Mea lea ua whaalea ngā ina ai le tūla kono. Wa le paia fo i le whaamsinonga whaamaoni. Wa o si o mia le ua mi o tonu e le ua mi o leanga. Le mea lea ua whai ai le whaamsinonga whaapio. E au tau wā iatu inu ese. E au tau i loa. Ma ia mtua tau whai ofo lava. Wa o te whaia se ngā luenga i o naso o tau. I ui lava ina tāla ina. Tau te le tali tonu e lava. Wa whauta o te langa ina kaliteia. O le nuu sa wā ma le tele babave. O lo lātou o atu i le lau ele o le lalolanga. E whai mo lātou o mea e nono whai. E le o ni o lātou nu. Lātou e matautia ma le fefe i ai o tangata. E tupu mai a te i lātou lava lo lātou whamsinonga ma lo lātou mamala. E sili o na tele babave fo i a lātou solfanua i nā Mary. E sili o na fe ai fo i lupo i le afiafi. E whaalialia fo i o lātou au e tia e solfanua. O au lātou au fo i e tia e solfanua. E o mai le mea mamao. Lātou te pele lei pei o a eto e tele babave ai ai. Lātou te o uma mai ina ia sawa. Le whaasanga mai o lātou mate pei o le matangi mai sai. Lātou te whaapoto ina tangata o taua e pei o leone one. Lātou te tau emu i tupu. Lātou te pisa po i te mali. Lātou te pisa i olo uma. Wā lātou te tanu aile ele. Ma lātou wa ea. O nā tiri nau ai lea o i lātou. Ma lātou o atu lea ma lātou nofu salai. O lo whapeane. O lo lātou ma losi lea. E lo lātou o tua. O fionga pa ia le tua. Amanuia mai i lau whaafunga anga samo. O i atu le vi inga i ate. Amen. O le la unga le sofa mamalu o le tua tau taspa ia le tamale alo ma le angang. Filia mai lava le matua e le whai upe lima o le. Pakuka lea mua e pe ona. Pai tawina le lepo i kai au. Whapea lona pai tawina. I au tau waa iatu i nu es. Ma i au tau i loa. Ma i matua tau whai ofola. Wau te whaia se ngā luenga i o naso o tau. E ui lava i na tala i nati. O te le tali tonu i lava. Whamasinonga mai le whale wā ai. O le au tūle nā o lo au mai e le tusi pai te wasi. Whamasinonga mai le whale wā ai. O le tusi pai tau o le nei kai ao. O le tusi o le perfetanga a supakuka. Perfetanga i le whaatafuna ina o Israel. A le whaataunu wina lea. O le whaamasinonga le tua. Ai se a e whianga iai le nuu ma le whaamasinonga. Ai se a e whaamasino ai e le tua lunga. E mafua ona ua soli le tūlafonga. Le tūlafono o le tāpasā. Le taitama o le whiangai ngaosi. I le vā o le tua malona nu.
tulafono i se fulu. E tutonu ngā le mua i le alofa o le tua. Alofa i le tua, alofa i le uso, alofa i le tua oi, e pei o e lava i atone. Le alofa le ua misi. Ua le ai se alofa i le tua, ina ua ifo le nuu i tupua ua tā. Muli lulua le nuu i e tua este. Ua le ai se alofa i le uso ma le tua oi. Ua lātou whai wha masinonga pio pio. E whāwa ai a lātou me tutino. Ma ua ai le maualunga ai mativa le tau aloina. Ioi, ua sofa tapu o le whengainga. Ina ua tu ina nau le ola o le tangata. Lea ua fōringa mai ua sai ma whasea le profeta o Sapakuka i le tua. Ma ua ia fina watu. Ai mai ai a le li ie. O te val au se ia whea. Ai te le whaafonga mai. O te alanga atu ia te oe, ona o sa wanga, ale nei nuu, ai te le whaafonga mai. Tea ea le mea, wa e whaali mai ai ia te au lea mio leanga, ma e sila i le pupunga. E i uluma le whaasawa, e iai po i le whinaunga ma le misa. Mea lea, o whalea o ngā ina ai le tūlafono, ma ua le whai ai poi le whamasinonga whamau. Wā o si o ina, o si o mia, le whamaoni ele a mio le ama. Ma ua lātou whai ai le whamasinonga whapi. A mai le utuo le neika eo, o le whamasinonga mai le whale wā ai. Le whale wā ai. O se whale e tō ina i se mea mawalunga e pe o maunga. O le whale wha ata ina ai, ma wa ai ma mao ina ai, mea o lo ta okto mai luma. O le whale mate ai manuia wa ngai mai. A le whale fo ina te i tea mala ma puapo ngā, o wha maru mai. Leo wa fola mai le whamasinonga mai le whale wā ai o le tua. Lea whamasinonga. Ka lai le tua, pai upo e ono. A wā whauta, o te langa ina kalitaia, o le nusa wā, mo le tele vavatu. Wa lātou o atu le lau tele o le lalolangi, o whai mo i lātou mea e nofo ai. Ai leo ni a lātou nu. Tele vavave a lātou solfanua nai le nā beri. E sili foi o na pe ai a lātou. I lātou nai lo luko le afia. Ioi. Leo o whaalia le whaamisinonga mai le whale vai. O le atu nuu whapaupau. O le atu nuu whapaupau. Lea ua whao ngā ina e le tua. E whaia ma whaatino ina lana wha misinonga mōlo na nuu ua angsana. Tā moa malau whaafonga anga i le neita eo. O le wha misinonga le tua. O le wha misinonga o le amiotonu. O le wha misinonga e le se ua e se tasi. E le whātau mo te tau po i eisi tangata. Le ai. Le anga o le tua lava ia. O le tua e pule au au. O le mea e tau wha manatua. O le whamasi nonga le tua. O le whamasi nonga o le alofa. E ui aia o le whātino ina e pōringa mai. O le wha lia o lona tosa. Ai o loa fi ai le alofa o le tua. Le angol fina ngalo au le tua. Ina ia auane i whano le tangata. Le tangata o le pale li o ana ngā. E tele ngese lo ne tosa. A lo na alofa e tele na wā. Samoa. E tasi lava le awala.
e li liu ai le whaamasinoga lea le tua. E le li liu ina upenga o le taua ma le solfanua. E le li liu ina i se poto ma se malamalama ma se atamai. E li liu i le loto o Salamo. Awa lea o le ala e li liu ai ma tafa ai le finangalo o le tua ma seu e se ai lana whaamasinoga mo le tangata. O le loto o Salamo mai le ansa. Ale winga le nā o le pāpatisonga ai oane. Le pāpatisonga i le vai. O le pāpatisonga o le whaamamaina. O le tangata tuai e whai ma tangata pau. Ina ia whapena. O na saunia o ia. Le pāpatisonga le angāra pa ia. Le pāpatisonga le nā e whapa ia ina ma whaamamaluina le tangata. Ua Salamo ma fo'i i le tua. Ma ne tua Samoa. Ino le tua i le angsala. Ai alofa i tangata ua vai i le angsala. O le whaamasinonga mai le whale wa ai. Amen. Tia tātou tātou. Ka au manuia loa tunuu mau tangata. Ona o loa alofa ma lo whamao. O lau leo leonga, wha leo ma moi le pōngi sā, au tō whā ma mātou moi. O le upu moni to ma, e tele mala o le pō. Ai whaafitai wa mātou wala whai mai i whanunga manuia, i le nei kai au. E o iai na le silingia le so lua le moe ma le oti nisi o lau whanau i le lalola. E le mutaalo mātou ngang wha. Wa o malava na o mai le tuspa ia. O le tangata lava malone tei. Le aso e whana wai, ma le aso po i e oti ati. Ma, whaafitai le anoa i o au whamunianga le tino le mafau pau. Ma le anga. Whaafitai au a fiong pa ia. Solu i o mātou vai o le malama i o mātou. E lima ta ina ai le soi fua ma le ola whaatua tua. Ngā luenga mana lo ua ngā. Tā pena pae nea ina le loloto au siau. Whamalosi fo ia i mātou. Musu mai ia i mātou. Kai fo i mātou. Whamaise fo i mawhana panaina i mātou. Hili lava la mātou whaafitai. Ono taulanga tu tasina i saunia e ala. E soi fua po ia o kiri. Se whanau anga sala se tāpua inga nei. Waele ai lava se tasi o i mātou e ana. Ia mātou langona ina le loto Salamo. Salamo ma po i atu i atu. Paule nā o le awala e liliwa i lau whaamsinonga. O le to sai le tangata angsa. Sui ai lea whaamsinonga o le to sai le whaamsinonga o le alofa tunoa. Ma, whamangalo o mātou te. La mātou te kālo. Lingi mai au manuia e le aso. I ngā luenga ma whi au. Whapeina fo i a onga nei whanau. Tā alo sia le whaamuli ana i o mātou ma nā mātou. E alofa ta mai wa venga i te whaia i mai. Whata otoli ai i la tau lo mātou ma. Tālo fo ina ia manitua. Wha mai le nei vai tau. O wha alualuo ma whai masaka. Mātou tālo mo Samoa mo au wha manianga ma le nei fo i tunu o mātou. Ame tele ofisa sa salalau. Mai le ali pule e o lava i le au whai ngā luenga. Ngā luenga o le nei aso. Ia manuia mea umai lo. Lo mia le oatu. O lau whanau i ngā luenga ma whi au. Ma tau te ioe male whatutua. E le lei e manuia le aso. O na oe. O le mātou te talo lea e lati ia i suru mātou li. Ma lo mātou whaola.
Amene. O nau whaafonga tātua tinu ui le sauninga lotu le nei tai ao, te ia le sunga le whautua ina, Reverend Malaki Moiava, o le kalesia whaapoptonga Kirisiano Amerika Samoa, i wenu i mata, ia mo le atuai le mātou whaataitele, le sunga to ina, sai o le tāpina ina o le tātua sauninga lotu le nei tai ao, mai se le upu fola fola, ia awa fo i tō matau ina i fo i langa ia tu le atinu, ngā luenga mwhi au le nei aso, tai fo i mo le whaamlianga, ia muni a telefo i nei aso i fuafuanga le awhianga ia i whaaftai tele lava. Luas fultolo minute o te aina i le fitu o le sifonga lau mua Wellingtone, vi ingo le tua mai le kalesia whaapoptonga Kirisiano Samoa, Amerika Samoa, whangasa, ia ona whangasolo i toile o le tātou polkalame, tā alofa lava.
Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taia, ata o le taia.
Yo e moni le upo le pese, si o tātou atinu pele sa moa le nei tai au fou, o le amatanga fou i o le nei vai asa fou, ia me se fou i o le nei asa fou, ia, si o atinu pele, ia au le o le whanau noa, a whai fou wai ala mai nei tai au, na te whanau noa, ia tam whai tūr fia lo loto, e amatai ngā luenga le nei tai au, ia mwhai sina ata wa atoa le aso e te le ata, ia o si aso e lea o ngāre na aso. Ya mele ya tatu kala men ata le tai au to fa malo atu tatu atu ya le fo wa nga luel tu tatu fa nga luenga ma to atu mele sa tu foi ya wa fo to to ino lo to pa ya mo to malu ya me sel tatu maftanga le tai au ya me se fo ni foi va yaso taro va foi malo se foi to va ma talo fa tu foi tatu atu no malo le fo la menu ne yaso bangale matango fio le alo famaranga le tua o foi le ola ya ita ua e foi no so foi la lazy o tatu tu ya faftai lava ma no o mai o le us ya moni faftai ya e foi na tu sa moni foi ya da son nafi sa pati yo me foi o fola sa la ngoina ya na ona ya wa foi ya le famalosi ya ma fa la i au ya me se foi o le upu e o la tangata le leila pe o le upu foi ma sanel tatu tu no ta fiola ne ai o te ngia lo ta ua ta matua mai e lo ta mata ta fanga i tala ya ta mama fele fanga fungola pa pena fol tangata pe afa pele ya ile u pole tu e so soni fa foi lo la fa tu a o me matangi lo la ngai va vean pa u la lo fa le wa fo le lisi u pu fa va le la na sa o le tu o i vo le tau ai mea na la pisi italo a tau ai mea le maua la sa fa lo no la unga fe fa wona tau ai mea la pisi e fa manu le la tu il mato talo la pisi o le tu il tau masui fo le pesa tatu mai ya ma lo ya fa yo ta fa fe lo ai sta tu no atar fatu le tatu no le suangi lo fa nga luenga pa ia le tua po fa la unga tala le so se fa ta fa tau langa fa ta lo fo i nai ma tua tu asina sino tatu no tamama na itina ya o tupulanga talavau o le marosi le tinu ya mai lato fo e mamala maltato ngana failele fo e mape fo le nita yao ya e fatala fatu o fera fo se vai ngolo e mafuta mai ai i tu e fa le langi ya me se fo i le nei ala leo le si fonga la mo e Wellington e tasi ono tesi mo le tasi fa mo fatala fatu fatala fo ya lato le o mafuta mai le tai milunga le tato app le Samo Capital Radio app ya mai lato mafuta mai lunga le tato Facebook live ya me se fo le tato YouTube na fo wa ola mai tai nei ya fatala fatu ya il manatu sa manu ya fo ya fo fuang ya fai unga va yaso ya me se le sa patia na filta tato tinu ya fatala fatu fo i ma ya la to le wa ngai fo sa ningo le tai au i nisi o tinu la langi wa la to sa patia nei pero i America Samoa manu ya fo sa ningo le afenga i mo to le tai au ya ai tato maftanga a mata fo tato klame le ato le tai au ya klame nai a mata fo i po klame se fonga la mua ya ile aso mo le aso te lo il tato nunga yo il por klame le ato tai au inicio le tunu la fa no ya o winga yo le langa susu ya yo sala fo in fa no pe ni me tupo le langa ya won no fo ya nai halu pel fo longa ma pe iluma ya ole nei fo yaso ya fa popo mai tato te fi haima e se le matango viole tau o le valo yo official vai tau anga ita to matua ma fan na o le tau o te lore o vol ma fan o le usila o le vela foi na Samo foi la tala o te mil tau malulu ne ya Julai ma au kuso ya mate la mali lili mai la Samo le po malulu ngol po ya wa foi pe o le ma le twai tu langi ne la winter tato te mila ne le la vela tato vela ya foi Samo na saole ya o swingo tau e me se foi o le na tatu wanga ya tu tau ma fana ya moni fia masina fou te sema ya tatu fia ya e le fai on tatu fia pe ale o fai tatu tu iva mon yo o vai tu nei de tai o le sa I ma le fia o tele o tangata ya ukilani ya sa le lava no foi la lo se lockdown me na fa tai tato le pe o Wellington o le tau te sa o loto al mele ide on me ya uane o mas fa mai ni o no le au pisial fa mai le fa into se mani usila tala moniale u tato wola fa ta se mal fa mai ai pa wala e su ye fu ngal malo pe atu ye malo wa lu ngal pasene o tangata ukilani tangata ni usila fa na tu o ina fa il fu afa pe sa I male fia ai le se tu e fa ia no fo ya fa pe o no le vai tu to foi se la mo tu pu lu se la
ia tolo lava unia finance fina ngalo vo fa mala to ni tai a wele lava lockdown le iso tu fa yo vinga na la ele o fa yo ele va no am fa il malo na tala mai ta tu fio inga masan ia me fina ta te alofa I nei tangata I Okilani a me sia tangata fo le sa usta il malo ma so fo malo lo ina yo fa tu ia me se fo I nisi o pule fa fa mai Okilani te va tu le malo si tangata fa tu yo no ta inga ia ta to mo se Christmas fia ma fa ingo tau sanga ma fia wa lenta va ya tu pe yo le la tau ta o pale mia fa ingo va ya so ia e ono fai ona te tala mai tangata Okilani e asiasi vai taimi o Christmas te lo la fo ana na toita au fifo ia ale wala wata toita no mai o la ile nga lo fore o le malo I tangata I Okilani ya sa o loto mai ya woni ya fa ina ma fa tu la mai so fa so am tu la pena ia no la fu ala tu fu nga le tu le alu dungo ciao va tu nel taia pe ma lu se lau ia ila tolo no sale fa pui wa umma le tai mi tau no fa ila to tu mo mo le fa ia lo inga pe mo musu ila to po la ele no po la ma fu anga lu tala na le tala le e mo mo lu ngol Radio New Zealand ya le taia ia o ta to fi la va malo le usu ni so le wa am tali nga lu nga le usu va vea le lima por fa o sta lo fa ia malo fa malo toi vai aso foi o al fa na pe ma toi fa toi lima vai aso uma o tamati Maiti ia fa malosi ia le to umi fo ia malolo fo o to mo ni tau sanga ia fa limia o fa malosi le o ne yaso sao le ia lo tele atu por kala me fa fianga o ta ia si fo o mua to se fulu ma iva minuti o le ta le valu ta lo fa lava
E vatala fatu le teimi smel fa fonga le tato tala o le tau mo le nei tai ao. Ma mele official vai tau e langi le tau le aso le nei langi le fo tai ao. Aso lulu a stof ma le stofi mtua i langi le ale tau. Wa mele tua fo to i swinga i si do su fai tu la uluma valo anga ia bol nei teimi. To ulu teimi le as foreile. Ka piti manu tu fa no im tau laki langi le tau le aso le nei. E nai timu ni staimi taupo ma hok speye va ia lava le mata le la ni fo yo taimi. Wa i rapa ma malbra ma tu alangi le ia le tau le aso le dei. O le maulano le fu le malulu no no ta uolo ye le iva le no le wa i rapa. E luas fu ma fa le maulungo le e ma fanfana fa ma wina i wa i rapa lu fu tolu malbra. Va ia kilani le so langi le tau fa pe fo Hamilton le langi le tau. O le motu isau te leaso nei le soni ia manu uma il pito ilunga ia i Picton ma Blenheim motu eka ilangi le lei tau ia autou. Kala i stete ilangi le lei fo le tau fa peko i Town Dunedin ma inwekako ilangi le lei tau leaso nei. Maulano le fuo le malulu fa mawina lo il fitu i Queenstown ea ma fanfana le maurunga lo ia i luas fulu tolu i Queenstown foi. Luas fulu tolu fo il pito ilunga le motu isau te le ia i Picton ma Blenheim. O leo te lenga o leo tunu, nei aso leo va ia le mata o le lai le te leo vai o leo tunu. Ma vai fo ia pia nei aso e fai te tiri, le aso nei luas furu valu fo le vela, lu furu ono le mafan fana. O leo ngoto i fo le la, i le fiafia nei, furu tolu minute te ele valu, i le fiafia nei. E oso e la tai au, i le toi 5 minute i le ono, i le tai au a tai au. O le fua o le ea malulu, ma le mafan fana Wellington e manu tua oi, o lo ye le iva nga i lunga sfuma fa le ea malulu e ma fanfana o lo ye sfuma fa nga i lunga sfuma le iva o le tala o le tai mo le au fa ngota le yaso manuia fa nga faiva Wellington su le tai te o le valu le tai o nei pe le tai la tai le tolu le au uli to su le tai i le to fitu minute le iva le pona nei o polidua pe le tai i le la tai le afo le ono i le tai au nei sua le tai to es futasi minute le tasi le au ia to e pe le o le tai to e 5 minute i le fitu i le fefena nei tala le o le tau ma le talo le tai ia e mola towe la fola to tupe ia au le tai au fa forma le talo tupe e menu ia le ia so fo Whamurianga o soifua mas whanau e whaamana to tupela tata uimeli o le as whanau at samoacapitalradio.co.nz Ia mo o to umalawa na soifua mai lele yaso le aso valu o Novema a whai o lo was soifua le nei ia mātou te whaamuni atu lo was soifua po lo was whanau whaamunia le atua ia mai ia whaapopo nisi tau sanga stele mo o tou ai o le tusi whai tau mau mai le lua peteru lona mata upo e tolu lona whai upo e iva e le whaatua i mai le li i le mea na fola ina mai. Whaapei o le manatu a isi tangata i le whaatua ai. Ai peitai wa ono sai mai lava o ia i tātou o na ua fina ngaro ia whano se tasi ia o umalava i le salamo. E le whaatua i mai le li i le na fola ina mai. Whaapei o le manatu o isi tangata i le whaatua ai. Ai peitai wa ono sai mai lava o ia i tātou ona ua le fina ngalo ia whano se tasi ia o tou ia o umalava i le salamo manu ia tele lava o tou a soifua ia le pese nei mai le terisi ainga mo o tou Samo hemitiai o se tatala pa amanuia lo wasofana wa ulia
E fa tala fa tula tulu malo so fu smel fa fonga le tote pa tu le tala fa so pito lo langi ile so valu November. O le solto usanga tasi valu viva. O le stetele o Montana e na vea ma stetele no fas furutasi o Amerika ile so nei. O le solto usanga tasi iva fa tasi na fa vai ile Parti Komunisti totono nule Albania. Mo taimo mua. O le aso nei to usanga tasi iva lima fitu na fai ai ia le whaateta inga o ia tau wha niukilia le whatetea a le atunua o Peletania Tele na fai ala i le motu lea o Christmas Island ia o le motu lea o se tasi o territorio le malo Australia e tu tono o ngā sami initia po le Indian Ocean. O le aso le leito sanga e tasi iwa ono lima o le ata fo ilio le Days of Our Lives na urua i whaalia i lungo le televise mo le taimi mua mua. E le ata le tauta ua lava i la fui vai tau, na te whasolo. O le sol tau sanga e tasi iwa ono fitu, o le urua i le tio whaaloto i whale lava leo whaasana lau tonu o Peretania. Ia le nata ua o Radio Leicester. O le sol tau sanga tasi iwa fitu se fulu, o le ipo laulangi ta alonga lakpiliki, lona lima lea ua whaia laulangi. Ia po le whaalima ele na whai o le tālonga o le ipo laulangi ta lakpiliki. Man malo ai ia au se tālia e se fururua le fitu a Peretania. O le sol tausanga e nuafes furutolu, o le whamalosi ia o Heien. Na angi ia ma awhaina i le tele o le nuulo Filipino po Filipaina. E o noa fia tolu se lau fas furu tangata na maali li wai, malisidia male afe le imaua. Ia male tusa lea male lua tesi male valu piliona tala Amerika tupe o le tau o mea na whaaleanga ina. O le asol tausanga e lua afes furu male ono na filifilia e tangata lea o Donald Trump. E whai ma pelestene alo ne fas furu lima o le malo o Amerika. I ni usela nei o le asol nei tausanga e tasi iwa toluiva na whai ai se whaalinga lea pia male lua tesi male ono miliona tangata na asi le whaalinga lea o le whaalinga nei ono masina na whai ai e whaalau loa ai e le Treaty of Waitangi o le Treaty of Waitangi na sa inia i le aso ono Februari tausanga tasi valu fase fulu a ua whaamana tuina lai rongo tai Wellington e le se lau tausanga i le aso nei tausanga tasi iwa tonuiva e ono masina na whai ai a mata tua i le masina le November yo o vai tau le ono masina ga iluma wa uma fia ngainga o vaenga na fia i lalo le Treaty of Waitangi sa whaalia uma le whaalinga na na whai le so tausanga tasi iwa tonuiva i rongo tai i sa moa i le aso le nei ina ua maliu mali e toa talavou ona tu ua i lea o le whainga malo
ua le ai se wha moe moe, ia ua whenumi a i mea uma, o iai mai i tu ua matua te tele elta le fuele la mata o na misa, o le atonu le mea tauna whai i tonu lava o Samoa. Pe ua wha mawina le tala wha solpito, e pei o le taimi o mali tō tala vau. Ia nasa mata o na iai le wha ao o Samoa, na mata o na tau ai ua fotua i maisi whai ngā malo, e na ua maliula, o le sola tau sanga tasi valu valu sifuru wa wheme mea i ele whai ngā malo ma le wha avae lea ua mata o na tau wosia. Ia ua mata i ona white na i le teile o tangata Samoa. O le aso le tau sanga tasi iwa tau tolu, na tu inatua i ele whai ngā malo ni usila, i le sa va ia Samoa le nā taimi po le administrator, ia o General Herbert Ernest Hart, ia le wha tanganga ina ia a mata o na Mava ai po le alva angal tu la fono e moli ai ta i le mau le nā taimi Olaf Frederick Nelson. Ia mai se lava ia le tau mawhai o le ta i le mau ma le mau. E te e mai le whai ngā malo ni usila. Le sol tau sanga ta siwa tolu tolu na avatu e le whaatanganga po le malo si anga i le administrator ni usila i Samoa. Ina ia a mata loa o nonga lue o ava enga tau na moli ai ta i le mau. Ia so whamanatu o le soe whamanatu ai le angelu usili o Mikaele po le angelu o Mikaele. Ia whamanatuina i le tele o nuu o le Northern Hemisphere po le whaitūlangi i mātū. Ia tele nao mai tangata whaiala tu tau maftanga i whalawa o le waina mumu. Ia ma ano o meola fo i e poa. Ia po ma moe, povi, maoti. Whamanatu ai le angelu o Mikaele. Tatu tala ia toi maul whapoponga tai masani whaftai lava. Le ua toi 2 minuti ona tale o le valu. Ia, mane fui nei tala na mena tupulita. Ua sole, ua laki nei ia tala ia mo mei o tala mena tupu tala whasa pitol. O tai loa i mena tupu ia soala. Ia ia fu. Ua isi tala ia saul te le masani whele tatu po kamelea. O mea nau ta whaalongo ia sola ia onga o tūlanga lua. Ia, emoni. Ia, o lesi tala lena i lesi taimi na sa wili tala lena ne foi na e whaale oina lesi foi vai taimi. Tala ia iri amin. Ia, te mana tua ia iri amin ia so la o tūlanga lua so le na tai loa mai ia. Oi, President o Uganda. Ia, iri amin. Esa. Ua la kengo fie ia iri amin pe o takatai ula vala. Sa o le. E wai foi lesi tamati o matou ngatu bulanga. O longa ingonga o iri amin. Whai ngoi lon tamamlo tina. Ia te ola nea la o le wha Samoa le ngosta mati o amini. Amini, ia. Whapepo le ale winga o le ngo. Ale ala ua matau no patu pe sor. O le winga la leo le ngo whai ngo ai. Ia watu louva o takata fo ia. Iso ala takata nai le ngo na ingoa. Ia. Ia sa o le ia. Ia wai. O le sita ua wha maumonga ia lalang. Ia. E te ilo i tangata na fausia le o loa ma le me fau o le o langa. Ia. Ia o le tele ia mau mai wha maumonga lalang. Ia o le stama i vaenga le tau te vatua ai whai tau 4 miliona ia so mena tupu ai. Ia wale fwele mo mai o neile na avea ia Donald Trump president of America. Ia, sa o le le ia. Mana ia te. Ia vai la te mini. Pe ia le i lewa. Pe ia i lewa. Pe ia le i lewa. Ia la fuwa tu toi ta pena ma tuma loa toi e fia. Nana fai ina Trump le parota America so le ngā loma kua nai le i toi le toi ia le fu toi amatan toi sau te mano. Ia vai la. O le maari au au le mea la vai. E pe e masani ai tūmanga Amerika e ia ili Palestine tuai sa uninga le whatau tonga le Palestine fau. A ia la Palestine e tau sa umwai lau tele ia. Ili tasila le tangata. E ui atu matua le whale pai pai. E no fo le Palestine. E ui atu ia teo pai le whai toa pitoilu. A ui tono tuam whai toa pitoilu. Lua toa oso le wale le malu lo la tonu. A te lua. Tanu a Palestine tangata ole. O le vesi o le veso. O se tala i lungo fitusia inga fasa la lungo. Fasa usa so uma. Ale wa malo lo nei te mole ai tangata le so. Ia le vola to ta pena mal te malo so. Ta ole le ya. Ya le ole te mine ya tala nei mai. Sa mole vo ta pena mo ya walfa fanga le tunu. Fifia lava te whaatala whātu le tautua le siu whongo le lo moa te wala e ana telefone sa moa.
O le li o vidiamu po Vivian na tuinga mala, na whaanga solo le vai ason te nei le sue no lana mata au pui lumo o le whaamasinonga. E morianga o lo nao ina leo ni sele ni tai tolu se lauta la mai nisi, e si lia ma le to o lua se fulu na ia wha se ina, o le amala ngā tumbonga luenga whaavaitei mi Australia. O ia morianga uma, wa ia o ina. Peitai, e ese mai fo ia morianga, le isi fo i morianga ua toi wha au popo atu fo i eilu na sue ina, ona o lea ua wha atu a mawai i, o le morianga lea, na ia wha se nei fo i nista ngata mua, ma ia au i naine sia ki tupe o atu i le lua feta la, wha lia se tasi o tina mai tūla Elena se foi, wa fiwe sa ili lea li, ai muli ane wa aialo na ata i lunga le Facebook i le masina na soa nea i o ki topa, o loo ta oto mai ma awi a tolo na tino i ia papae, mai e na o na fōlinga na whaali mai, e whaase se ai tangata ia o ia ua maliu. O lea so o le atu la i lea li lumo le whaamasinonga i le mōlianga le nei. E whaamaumaunga le matanga ruenga o leo, o le masino se temo le tausanga lua festival maliva, o i na tula i mai ai le whaafita auli. O lea sul tula fono na whaia i lea li, na ia alua ilo na ingo o vidiamu whaale lenga, ai o ria lava lea tu tasi. Ai sol tula fono o le aoino se leni mai nisi e silia ele to o lua se fulu e fie malanga i ngā luenga whaavaitai mi Australia, o loo mōlia whaatasi ai i la ua Malaysia fo ia lii, Ian Joseph Lafaele. Wato e whaafo ia ne leo tu si folau uma o le au malanga lea mai ia i la ua ia na umia, ai o le tūlanga i seleni ua uma na whao ngā. Ua whamaunia le tu inato le lua feta la al whaasalanga tupe, ona o le leu sta ia o ai inga po tu la fono le whaanofo e sea, a nga i le li o Ioane Bonifacio, luas fuluonu tausanga le matua le na sola ese me le nofanga le whaanofo e sea ai moa. O whaatu lango le aso luas fulmaltolu le maasina le nei, o le atu la e lea li ilu mo le whaamasinonga itali o na mōlianga, pe ona whaamaunia mai le sui komisina o leo au pa au Filippo Longo i tino, pe ona sila fia o le sola anga lea li, na whaanofo e sea to e male toa fitu se fulmaltasio i lantou na lata i ate ia. E au fiai, male tāpunia whaafose i le Western Union le na asia si e le li i mo le tala i no sana se leni, whaatasi ei manisi mai le whalwhainga luenga le Bluebird. Peitai o maasal sa longo lea tunuma papolenga na iei le solai o lea li i tua ma se siama, wa whaamaunia mai al matanga luenga le soifua maloloina, wa mai a umana sia ke tolu e mo mia, o loo le lei anto atoa, ma saunga le mōfoi e le ngata i ante ia, ai o le atunu ulau tele. O lo whaatu mawina i pesa moa o se atunu o lo mamama i siama, o le whaamai o le COVID-19 fulwiva. Peitai o lo whao popopea le mawalungo le mata i tuwina le matanga luenga le soifua maloloina, o whainga malanga e se fulmalitasi o whata tia le whainga malo mo le maasina le nei ma le maasina fau, lea e au fiai malanga mai Australia, New Zealand, man malanga e tasi mai Fiti. Ai mai i le matanga luenga o leo, o le vaiaso te nei na whaasala lawina e leo lungo peng te whailangi, le tāpai o le whasosoania le tunu lau tele, i le sa ilinga o ni ali i se tō lua mai mōrianga o le telepe whale malinga oi. Peitai ua whaamaunia mai e le sui komiseno leo a wapa au Filippo Longo i tino, o le isi o ila ua iana toi fo iana lava i le ofisa o leo, ai o le isi tō tasi, na pu e nisi o lona ainga, ma momoli ane le matanga ruenga o leo. Wa tau fia i la ua i e tō lua i la lolvava ainga leo, mai tutu lai i le whaamasinonga i tali o la mōlianga, i le aso lo se fulmale lua o le masina nei. O se awa no foi wa moli i le whaafitai al matanga ruenga o leo le mano le atunu, i le tali mai teimi whaapea e mana o miai le fesoa swani, pe asa i lia se tasi, o loo mōlia ini soringa tula fono. O le vaiason te neina tau au inai e le whaurulunga o le televisi le TV tasi, se tasi o masini ua wha mealo wha mai e le Pacific TV,
E whaalele ia tili ai au o nanga mō whaasalalonga tu sao, wa le ngata I so se vaenga o sa moe au fia I se vai, ai wa whaapea foi mai se atu nu o le larolange tu sao I ai whaasalalonga, e le tūlanga mā walunga o le lei, e te tau o na whaasalala wai e pe o TV atu no I whafo. O le masini, wa tā ua o le live view live video, na tau au ina e le komisina o le malo New Zealand Samo nei, Dr. Trevor Matheson, e le polisili o le televisi al TV tasi, ngal malimana fai e sea le Sama te wheo. Sau no ngal malimana il whaatala noanga e se tasi o ana sui whaasala lau. Tele tau sanga talu mai o na amata mai le televisi al TV tasi, e le I aise masini whaapea mua mo le whaale leia teli o whaasala launga. Peitai, o le teimi mua le ne watau au ina I se masini whaapea, mai o le asili atu le lei ato tō whaasalalonga o le a whaatino e le auonanga a le TV tasi Samoa. O le Pasifika TV o lo fsoswani atu I isi foi televisi whaasalalau I le Pasifika, la tau te fsoswani e I tūlango masini mo o mia, e whaalele iai tūlango fsota inga ma whaasalalonga mai I le Pasifika. O tala ia mai Samoa mo le nei foi aso, manuia o tātou tanu. Fasoi for you. Tā alofa lava o telefone nei mai le si ufonga o le lau mua. Na amata I le aso nafi o nā loa ia le tūlafono e whaatanga ai o na whaamuta le soifua se tangata I le tono o New Zealand nei. O le tūlafono le nei o le filifilinga e whaamuta le soifua se tangata le End of Life Choice Act. Sa ioe I ai malangolago ina e le lata I le lua vae tolu o tangata pālota le tunuu I le taimi o se pālota whaapitoa, referendum le asa whaie le tausanga te ruai. E pei ona si la fia o le nei tūlafono sa taula mua ai le taitai o le pāti po le vaenga whaia le Act o David C. Moore. I lalo le tūlafono le nei e mawhai e so stangata ua se furuwalu tausanga le matua e maua I se ngase whainga tā. O na whaatalo sanga ina se fiso swani whaafo mai e whaamuta ai lona soifua pe a whai o le ngase o lo maua ai o ia e ono umai lo nola I le tonu o se taimi e ono masina. Peitai e ui ina o lea ualo ia le tūlafono ai na whailo mai e le whaaurulunga o le whaalapo tonga a fomai o New Zealand, Brian Betty, e tele ia isi ngā ruenga mana o mia o na tapena mua a o le I mawhai o na whaatino mana onga uma o le tūlafono. O le masina na tua nai e tunei, na tofi ai e le malo se komiti o fomai whaapitoa e to tolu na sui a wai e whengai ma le vainga o le whaatino ina o le nei tūlafono. O le pōnapo na ausi ai e le pūlenga whaafale mai I le tūmalo counties Manukau, le iwa se 4% o tangata o ilalo lana tausinga ua whaia o lātou tui pui mua o le wha mai COVID se iwa. Na whailo mai whaalawa I tele le tūlanga e le li minister o whea ngai mga ruenga whai mo le wha mai o Chris Hipkins, mai na I tawai o le tūlanga le lei ua ausi ai e pūlenga whaafale mai o I tūmalo umai tolu o Aukilani ia la whainga le nei e iwa se 4% e pei o na whaatulunga ina le malo mo leisi la sanga o pui ngā le wha mai. Na whaalia fwoi le minister o le taimi lava e ausi ai e pūlenga whaafale mai umai tolu o Aukilani le iwa se 4% o lātou o whaituita I lua o le wha mai o na se e lo leo lātou e whaonga le whainga o mō li whailo po le traffic light system e pei o na whailo mai mua. O le teimi nei, o le pūlenga whaafale mai au Kilani lawa ia, ua iwa se 5% o tangata ua uma o na whaitui mua, a e malu se 5% ua whai o lātou tui ta ilua. O le pūlenga whaafale mai le Waitemata, ua iwa se 2% o lātou tangata ua uma tui mua, ma le malu se 3% ua uma fo I tui ta ilua. Ai o counties Manukau la le o atu la tau le iwa 4% I tui mua ai valu 4% o mai atu I te ilua.
O na fi ho ile na fa ilo mai ai le mtanga lo nga se fu ma lo loina e se lau se ful tolu la fa inga o isi tanga te fo na mau le covid is fruiva e pe ona fa ilo mai le mtanga lo nga le se fu ma lo loina o le a fa inga o se pa u tele le pa fa tusa ile sili ile lua se lau o ga se nga se fo sa fa ma wina i tono le tunu ile sto na ai o le se lau mo le iwa mai fo nei e tonu uma o kilani ai to tasi le tu malo Northland ia Malaysia to tolu i le tu malo le Waikato fa ilo mai fo e fa pe e to fitus full fa tanga lo ta fi nei i fa le mai e au fi ile to lima o lo tonga fitia i le vaenga nga se tinga ina po le ICU o la to umanei o lo i tonu fa le mai au kilani mai o le fua fa de tau po le evalesi o le ma tu o ia mai e tu sa ma le lima se full tasi te usanga o mauti noa o kilani lea o lo mau lunga nei lea fa inga on tangata o whai o la tau tui pui ma o ia ngā luenga o lo wha awo pēa i tu SS o le tunu u ai mai se o nuu ma ai e tau ma mau ese ma tau langa o lo whautua ina whai tangata uma e le i whai e lava ni tui ina ia wha o ngā au nanga wha abitoa o lo wha atino ina le teimi nei ina ia wawe ai o na wha asopolia tangata e mo o mia le whai o tui pui o le wha mai o se teimi o le so e whono ai le kāpeneta e sila i fuafuanga mo le talaia o sa ma puipuinga o lo iai le tu malo au kilani ma isi vaenga o le motu i matu. E le temi nei wa whailo mai fo i le mtanga luenga le se fua malolo ina ia se swinga i le umi o le teimi e tau fi ai ma wha anofo e sea tangata e malanga mai i atunu i fafo ona o le fia feilo i mai inisio a inga o la malama wha ai u le soifua ona oni ngase e a fia ai. O le swinga au tu o ye nei e na o le tolu aso o le atau fia i la tau nei ino whanga e wha e se ai tangata malanga mai fafo ua le to e se fulfa aso e pei ono sasa wai. Pei tai o le swinga e wha abitoa lea i tangata e malanga mai i atunuu e mauti noe maua lalo i alo la te wafaina i le wha mai koviti e au fia ai atu motu le Pasifika e a wha pe ai ma le Antarctica. O loro inga, a whai o stasi malanga mai i New Zealand nei, mai isi atu nuu o lo malo si ai le pipisi o la wha mai e pei o Australia, e a po o Peltania foi e fitu aso ia o le a tau o na tau fi ai la tau i le nofuanga nei, wha nofo se ai po MIQ. O isi a tātou tala, ua lisi al kompania le Kiwi Rail ia se waa mai fafo, e feso soani i ona waa o loo iei nei mo fe malanga inga ma le fela ua inga o longa i le vai nuu o le Cook Strait ia po o le vale o motu o tu e lua o le tunuu o le awa afou ingo o le Valentine o loo whaatino nei ni ona siaki whaapitoi e ngelani a o le iwhai malanga mai mo ni sila o le vai luanga o te sema le wha moe e le tau ona tau nuu mai ai o le a mo mia sina taimi e wha masani ai le au waa i le wa afou a le ia matau na fe malanga ai i whai unga lava o le masina o te sema. Whailo mai e le kompania le Kiwi Rail le whapea o le nei waa e na auta o le awhe awe ai 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 moise lava o le tūlanga o whe laua inga o loa i le vai teimi pisi o le ai ai le tau maafana whana. Ua mana o mia le nei waa o na o le teimi nei o lo whaia ngā ruenga i le toi whaale leia o le awhi o stasi o waa o le kompani e ngoa o le Kaiarahi ia mai whape umi sa taimi e whaia ia ngā luenga. Ua maulia leo i kalai estetes e li i fast furuono tau sanga le matua ona o le whalawe i le Paulus Freire na te nei lea na maliwa i se tama onga i se pulwhana i le pitanuu o Casebrook. Whailo mai hoi whapea o le talavau na maliu i lea whalawe se furuono tau sanga le matua mai North Coast e ngoa i a Connor Whitehead. Whapea hoi o le nei whaalawe e whapea na tupu i le tono o se whale i le taimi o se pāti. O se taimi o le so, o le atula i ai, le tangata ua mōlia i luma o le whaamsinonga, i ona ua masalomia i lea whaalawe mai whapea o lo fiso swani o ia i sa ili ilinga a leo leo. I mea tau tā longa, ua sawatu nei i le aukirikitia New Zealand le Black Caps i le vaenga o le semi-finals o le taamnusanga o le ipua le lorolangi i ta alonga ta ilua sifuru ova po le T20 o lo whaanga solo i nei i le tunuu o le United Arab Emirates.
e pe ona silsila ia i le TV le vavao na le ila se lau ro fa ai o le au Afghanistan na maua ia la tu over lua se fulu e sa tuli New Zealand mai na o le lua pe le Black Caps ai maua ia la tu ai se lau lua se fulu lima i over se fulu walu ma le tasi o le stofi la o le vai so nei le o sa unia tu ai le au New Zealand ta alo ma le au malosi e ngelani i lazy semi-finals o le ta amir sanga i mea tau laka pi wha avao maa lo to tele i la tau sa wha adia lo la tau le fia i le manu maa lo le olpeleki a Italia i le la ta'alonga i le pole astona ai Roma o ia tūlanga e atangi ai le tūlanga o le ta'alonga i lunga o le malae ia ato ai male anganga nau o le to tele la umai moa ina ia le lei pea i taimi uma le ta'alo le olpeleki o ai wha ai o le ta'alonga New Zealand fast fulfitu i le iwa a Italia o isi ta'alonga le whae unga le vai aso ma mao lava le malo e ngelani a Tonga e ono sefuru iwa i le tolu o Afrika i saute na malo ya Wales lua fulu tolu i le sefuru ma le valu malo falani ya Argentina lua sefuru iwa i le lua sefuru ai o Skotilani na malo i le Wallabies a Australia sefuru ma le lima i le sefuru ma le tolu ma le au a Ialani e ono sefuru o latou ai na malo ai a Japani e lima i le vaenga o ta maitai na toe whaia ina fo i le Black Ferns a New Zealand ya Engelani i lona lua la ta'alonga. Ai o le ta'alonga, Engelani e lima sfuruono i le sefulu ma le lima. O le ta'alonga au a Falani ma a Felika i sauti le vaenga lavo ta maitai, ma lo ai Falani e wha sfuruono i le tolu. O le whaiunga le nara nei wha o pōpōga o telefou. Malo atu le whaafonga mai mai le tātou tino o 14 minuti o te nei le tū lai valu nau mai atu le whaaponga mua tātou telefou o nei tai ao pe ona fonga mai le fionga la wano ati lawa e mse foi tātou tala mai Samoa pe ona tāpene na mai le sunga a tāse Salam Sam ia e toi whaamalo atu tātou tino natu le fo tāpena nei whanau a onga nei yaso ma nei tai ao i nei mātua fo i o hanga i atu e mori nei whanau i a onga io e ma vai kolosi tātou sa vale mori Alo lava o wa vai to nei stala nei stasio tina fa na malanga ile vai aso. E o lana tamataine pe se fulu e pe la le fulu tausanga. E alo mo moli ta longa lakpiliki. O e lo la mama o malanga tava le tina. Valu se la kilomita. Ola. Lo ngai valu se la fai ta wile alu mal fo i mal fale. Ai ala na lu e lo e tama. O le lango o ta longa lan tama. Una le weta o ne tai a vai le kolosi. Ia ia matua e le ma fa ntu ona alfa na usa va. Ai foi matua o la tu te no ina sa le mu ula no foi. Pe la ni polu. Ai sa une tai a pete mana va le fefi. E sa va vali mata mai ti la wala na la to pe to lu nta mai ti tai valuta usanga sa fruta usanga. O pe ele foi na ai vai nga fa pe si no u fa fololo ya. E tinala le ola na tala e tingal mamau. A fa ina vole a wala ntam. Ai o le mena te mai tawina e mau le fia o sian tam tini. Al tini. O tini ai valu se lau kilomita le veno fa yele ngal nga tonu fa so vai. Lu ngai oi. La tamai Te vai atu no e fo e alu e to fo mo ya ola mamau. Ia wa va pe. O ta wa va pe le te vina mai ia uta longa le mamau le. Ele foi no io en ovi. Aja. E tate i loa mamau pe e a o ngala le ta longa le tama le pe le. E va pe na le a o i fa ingova yaso to ala mutas furulua. A o vo yaso le o ngata u fa fangu alu le o. A le vina mai ta longa le mamau le. Ai nei se foi le se langona te o te fia avea o na o e mimita i tangata mata pe sole. Sili antanga sole. So to le tamala. E fa pe io sole le anga la tama sole o le sai step o sa e limba nga score ta longa le na matu va son tene a wa e si matua e le fua ile le ta alo ta mai titi na e fua lo na langa tono le anga
O te inga la fa pe le lei runga mana ka pia sa ul fale le leifo. Yo le sima tua la le fo. Au le sta bait e tua se lau pa se den runga mana ka pia. E sa ul fale. Tua le as fe au fa ia. Fa lo ngata. E fela e fua ia lo fua il fale. Pola lo le fua tona mana. Le. Pola lo le lei mana ka pia. E fua il fale la ai yo inga fa il fale. Ia o lo moe umi, o lo aitele, tu lo vo ia, tu zau lo wau ai me fai. E fua il fale. Ale se pe wau ai, o le almela nau. Pe sole. E te lo. E te lo o ule wa le on tau waring on tatu wai. Ale te pe fauringa mai te musue. Se vai ai le pume island tatu ngi sai. Tele pole ga me tau. Awon me. Vai le upulea. Se va mole tatu tuno. Oi, ona ale fa fena I loa wa umana subscribe le tanga tele tatu YouTube. E fa ngofiena I loa pe fa pe wala no, wale o tela mu mule upu subscribe. Tu sa le upule subscribe. Yeah. Aya le ai lo lan mumu, o sa wale subscribed. Wai male ti. Wai le ti kuā ngi. Tu sa wa pasi. Wa pasi. Wa pasi. Nga la fa pe na te matmata le YouTube ana mu fa longa le. Il tato le fe le YouTube por tato le tio. Yeah. Lo tanga ya omilo na sui lo le lanu. Fa popo male ti ko I. Yeah na. De. O madino mai la. Yeah. Ai fa pe o la we tanga to omi ia le upule la we le ti ko I la we sui le lanu. O le to mumu. Ya la we tanga to unsubscribe oi la we tanga fo e to e se fo. Yeah. Ato a omia pe ala mu mai. Yeah, fa pe ala o fa ya ongolo fa. Tu foi, spare the word subscribe. Tu lo leva ça. Esa we fa ya o ya so. Tala le se na to fe primary school la. Mai so le mo primary school la. Tu lo ta to sa mo o le ngisi fa le sound fa le o le upua. La ka la o ti upua tanga fa le o mai la le pe la upu le o le taipo, le alfa le ngol taipo. Le sound o le upu taipo a pele la sangue tau taipo. Te. Ole? Tolia, la pele le upu le speaker. Le alfa le o le sound o le speaker. Speak. Le ngada saidari nga. Ala le upu le computer, la pe ta fa sa pe. E la ta uta mas computer la le sound o le computer. Te te unga fa. Gum. Ona? Gum. Ya. Ya na tu fa fa vai di tu la sa ye. Ye fo ya onga ya sora tu nga lua. Ai sa o le. Ata tu no fo nim tatu tu ma fo ya so tu nga lua. Ina fa ya onga le tau fa ye. Ya wa o le upu ma le sound ma. So le. Ava be foi se matua e la tau o le fai tau sian tama I mo le pale onga upu. E fai tanga fai le sound o le upu, fai le matua. Ya lo fai tau tu se la tali ia o mai lo upu ia tanga tau fai le sound. E ia le mata tu si e ma fai na e mau ile nga o le upu. Pum lai ti fo ie so soni fo. O le si vai nga e wa tata non ta upu le. Ava pe o le tau mo fai le fai tau si o walo tu lang fa pe. Ena e tala no le fai onga. Faya onga le onga. If so soni me faya onga pe. Ticho mo ja no tatal no. Na no le te vai o se le so soni faya onga. La ngam na faya onga le tama titilia. E wo le faya na o ia le ngal wenga. E fai fo ngal wenga tama mal tina al fali. Ta o le. Ia ngal lu fa tasia le faya onga matua. Ia e a o tama titilia. Ia pa pe o mele le mafti ai tama titilia fai tau. Fai tau. Sa o le. Ata ingala le headphone le headphone. O le sound o headphone pa pe le tanga o tama. Hey. Hein? Lo va tout proclamer famille a tout faire ngal we ga matal de yaso mai alta to pese me disi fasi sila e on fo mai le ya fa fo inisi o tato fasi sila fo ni ta ya mai alta to pese ma lo se voit.
O fia whaali sofi na ngalo i le lumana i o le tātou a ai. Ua mai ona whaalawi loa i le pule ngā nu a Wellington e, whaapele whaala putupotonga o le Let's Get Wellington Moving, ni fuafuanga mana i se tolu, e sui ai whainga tātou te o lai. Toe wha mā losi lo tātou a ai. Ma whau sia ni awala tāla whea ngai mō whe malanga inga, e wha ai titi ai kasa o ona e māua mai i ala o whe malanga inga. E mawhaiona e awai se tasi o Polokalame se fulu i no fuanga o Saunia. Pe e te awai mai foi i lunga o le upenga ta whailangi e te sila fiai. Au mai ni au whesili ma whaali so finangalo. Mō nisi whaamtalanga. Tanga i ane le wcc.nz/tomorrow. O le whaasisilanga tā ua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se Polokalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā Polokalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai, ia se watu nei niso whaasisilanga mo le teime, o ala fo le nofsi fia le atunu. O le whasilanga nei, i le avatele ma le whaaloalo e wala watuai le paia ma le malo le maftanga whaifi auso whaatasi Wellingtone Porirua Manahara Valley. O le awhaia le tātou whonatanga i le aso lua, le aso iwa o Novema o atai au lea, i le ekalesia whapoptonga Keurisiano Samoa i Kennels Creek Porirua, se lau se fulu manetasi a Casta Creston i Porirua, i le se fulu i le tai au, whaamole mole, manatua mai sa ufi fonga po le mask, wa lava le saunga le mū ma le pui pui o le tātou maftanga. E te talafo i le avanoa i so o se whaafengai ngai fia awai mai i le whonatanga ma le whaalolo lava whaaftai, lo sainia ele laulau a fono. Malo whaftai e ili stato whasi silanga le nei. O le whasi silanga le nei le au kitikiti malosi a Kennels Creek,
Ya, la to umalava fi fil ta longo kiti. Iso se vaenga la po lua minutua oi, alum fa na Samoa. O le amata tatou ta longa ta pena tatou au mo le dikio ne tau sanga. Faia le malai Cannons Creek, ia Cannons Creek. A mata le lima le fiafia na nei e tolu aso e faia tatou ta longa i vai so uma. O le aso lunga aso ngafua, aso lulu, ma aso faraile. O le taimi lava o le lima le fiafi. Ia Monisi of City, vala au telefoni o le Old Watasi, tasi lima iwa, tasi valu fafa. Old Watasi, tasi lima iwa, tasi valu fafa. Ia fafitai. Peia ia ilis fase silanga lea se i apatu, se i tatua pese lea se isu emelis fase silanga lea fabul. Molava. Ia le wa le sato fase silanga le nei ma malu o le kape lanisia tu lo na ia pa ia sau sau ngata ma lau fa fonga Samoa o le nei fasa launga fa sang tonu le kalesia o le kape lanisia Samoa o le puleanga fa epikopo katoliko Samoa i Wellington i le ava tele ma le fa alo fa sila tuai o le a le fa tau no ina tato misa masani o le fa yunga o le tausanga. Fa pea i male misa o le vai luanga o le luafe luatasi luafe lua o no tūlanga mai a inga o le COVID e pei o na mausi le fia. O nisi fa silanga o le misa sa a mata o le luafe lua a le kapele nisia e pei o na masani ai o le atoi fofonga atu i lo utou pa ia mo lo utou malu i se taimi o luma. E fa ilo atu i e fionga i prestene ma ofisa o le fonotanga muli ma sui ngā tofi e pei o na fuafuaina ua tolo poina nei mo le uluai fono o le tausanga fau luafe lua. Faia malenganga fa alo sainia e sala Mikaele Teofilo e taitai o le kapelensia o tauloa ene liko fa tau taitai fono ma le komiti fa foe ma waweli ma Veronica Tolovaa sui o le ufainga luenga. Faftai ia luta pena mamao mai a fufuanga le kalesia katoliko i nei kapelensia i nei Wellington ia ona walava ia tulanga o fama ia le lau vavilongo tuai lau tapua. E le isa uninga e peo masene imi se sa ta ua ia le fai ngol tausanga. Malo, ole mta pulen sa nei Samoa. Ole fia vatua i se manatu voile le il tato o falongo. Ole aso e fa fe fena e si la fia o le fainga le o le fainga tau fa valea. Pe le winga vole le tala ona o le tupu al melo tau fa valea se ya tangata tato fa sol ta o nei tolu valu lima lu o fatasi. E fa fe fena e si la fia o le fainga le o le fainga tau fa valea. Awa o le tau sanga le te nei le po ona tua e na su e mai fo tangata le. Salo wai e to tele nei matua le nia la to Facebook lo te mal malama tala le tata noto le na fasala lau male tu lo wale le o tio tata le ia fa mai se mai tata o maliu ia e maliu lo tata e le faina to lo to so e po fela tu pesa ave le tata ma fo lo maliu ai o mai so wa hu lo tata ni na sa wai fasala lau o male ata la o po maliu. Ale uma e so ngau wa ano i tele o tangata. Sole. Ya le foto e fai fu ai le yoti tangata o le ola. Wai mali. O nga yo ngala fai tangata le pe ona ta o fu le fa pelo fai ngolo no maliu. Yeah. So le pe ya le fai atunu te telefo ya pe America ma. Pe ya le fai atunu telefo ya po America ma sia atunu tele lo langi fiwe su. Ari nei a faista mai sa mo i lo le ia tua. A te lola. Ana le fai fa adua le mo. Ia. Anu ngala me sai momo. Ia. Ia ola watu ua fa pe ia la to e wa su me ola umuri. Ia le uma foi le yoti tata so le kwa ula so.
Tolu ka lima lo fa tasi. Ia. E fa ve fair na e si le fia o le fainga le fainga tau fa valia. Fika ia de luas fulmo tu puta ngata ina afia I fainga tau fa se al ngata le Malaysia ri. Awa o mta abu foi la le tatal nona mta abu le Ia. Tato wola mta abu le. Afa pe o tato le sa mo ale o mai le woli ia fa pe me la tato le fainga no fa vai te. E fa fe na fa ila usa I linga o se me moni le me le. Ia. Ia. Tolu va lima lo fa tas. Fa fe na e sa I lia po se me moni le me. O fa pe wa ule o tala no ai tangata le la wa velo tus for la ma tu. Ia. O sa lo tala no ya o la bu. Ia e sa foi mo e velo tus for la. Tinga fa tu fa fine el tot se la wa tanga ave va se la. O fa fine tata. Ia. O le sili la. Fa fe na e no ai fa ma ni o le ala usa I linga fai. Ia e mo tinoa o nga yo inga lea o se nga yo inga moni e le o se nga yo inga tau fa vale. Ia. Esa. Tolu va lima lo va tasta tano. O na file na tala le wa mata lo tu la fono fo ile o le. Fa mo so fu. Ia sa. De euthanasia sa. Ai va tu le people tayo ne so so tu le no fa lia tu o le ata o te ma lo le. Mo mo te ma lo le. O mo le mai. E fia ve ia mtanga mo lava. E fa o mo no so fu tu la fono le ni sila. No ma istamalo le. Istamalo le o fa le tu le people. Non to luana. So ma ile ma wai tu na tau kanesa o ma fa o fai ai ia no mana ngala o mana plan le ifia ve ia mtata mo fa o ye fa tau no tu la fono le ni sila ata vai tu na file fia o tangata ma tu ia nei tangata ko le wa tangata le lang lang o ina le pili le fia o talia ma le la amata le tu lang o so ia inga ia e ma fa ia inga ole ele fa tanu ina le vai na ia mai pe ia si e maltongi tanga o si fo mai le la yo e fai le foi pe o la fa longo tongi le o tanga le al fo mai le la fa tinu nga luenga pe ia fe tolu fu fatala la tu pe maua pe au la tu pe maua pe ava pe le la yo ina fa tinu nga luenga le non stong ia tia foi ya vi mai tolu va lima do fa tasi tata no o wala le ngata tata no le mal fa so e mau foi manatu ia woni se le ara iluma me yo tau fa vale e o mai nei ale tau te mau fa alinga ia la fo mai lungo tatu text e ta mai ai ia le mo packages fo ia po fa mo me o e mau ani text yo ia o va ngana le mau a le fautuanga mo le tunu a wole o mi le link na ia tonu ia na le tangwa tape au ala e te tali tonu ia wa fo te mo aso to iti tai lua aso tai lua e message le aso tas awal talaina ia awal talaina yo sa ole o fo ile se o me umana la tau fa vale sa au tau fa vale online na po lungo so ting au tau fa vale fa sanga e fa fe na e lo ile se me moni tau le nga yo inga le lua o le ala usa ili nga fai ta fa pe o ile te sa mo as tau fa vale la po inei ya tolu va lima lo vatas ia tatal no ya manu va fatalo fe nei tatu pa ma futa mai fatalo fatu le sunga ta filele fa sipa o ma futa mai vai lo i fale ata o i sole ia ta lo fa lo ia ma sani ana mai mo mai si ta mari ia le lo fa mai si ana fa na ai nei ke no skik poli lua ya fa fo mai ia lo le sunga ta filele fa sipa ia le fa mai sto ai ngam si uta ma fa ta lo fatu fo ia manu le ko te tele lava o Quincy Fafia manuia foi ngā luenga le yaso e te wati mareko fatal fatu Cecilia Miscol Parametric ia malo faftai ia o Sally and JP Aiono ia o e seta talaoloa ia o utuvai tole foa falole se ngia le alongata ia Erika Maoe e uveresko pai ia Hansi no Mayava malo faftai manuia foi ngā luenga Wapi mai mo mai Hansen ne tai Mele seke Hans Ahim ya o ile sile e finaunga po ni o itao ya lo fatu so manu foi nga luenga le tai au ya mar to tele o to ya mar angelu le an sa o nei tatu tala o me tu tar fa so pitol lang Mikaeli ya tar fatu la sunga angelu ya Mikaeli tu maunga po ile mi si o Mikaeli le angelu so le ya ma pe fo ia tai and fauliuli puleata ia man to tele o to Katrina Amosa after tele lava
Ya, ole asau, ole ala usai di ngai faia pe ole te msalo mio se me moni po se me le moni le. Tonu va lima no fatas. Ma na nei fina ngalo le va tu lungo Facebook le fa ali mai. Ele le se uma fam tala tu ngai ngale. Ah. Ya, tonu va lima no fatas. Vala mai tatal no. Ya. Po ama fo ole ni tai au. Ya po manuia po ise me le fifia. Vala mai po na te le fifia e te vala mai lo e fifia. Ya, tatu le na tonu va lima no fatas. fianga le taimi o le tai au ina wato e 45 minuti ona tale o le tu la eiva o le talina mai i Australia. Australia le sia tunu ia o le saunua ngale al palmi Australia ia. Fa mawina Australia o le sia tunu o la langi o mawalunga le rate o le tangata vore mai atui.
pui e lua. Ia sa ola. Tiri telefon mo ia tiri telefon. Varis fupa sene tangata wa umana fai tu e lua. Pela tunu atoa. Linga fai ola mo e fa mo ia. Tu langa na wo ia. Tu e si e tangata ia la tu tunu unung. Tu sa po la pe sit fa ma ia. O le vatu neile sa no ngal palmia le fatoa e mo mai nei le Radio New Zealand. O le ale a vea le alulunga o le au fai o tangata e maua le fa ma i le aso. Ma fu anga o le a tu mau e pe au ki lani le mamafa o lapta inga o fa mai. No inga le wa mata no vai le malo la mata no fa. Tala mali e mai. Tu sala pe alulunga ia cases ia so tangata mai. O le ele to ya lu i lunga la ya tapu le fa mai o le tala na le o mai ni tai no inga o nei fa le fiafi o la stay mi o nei to tal no mai palmia o la lo foi la to tala si va o kila o sta fiafi la na mo kila ya o tau vola ona e fu i to inga va ngole le wa tau lona a mata lona fa pe ma te le tu te mi tala ile to inga me vole le fa le ka Umana fai utui fato e sa fangale te le me fa tanga te o taulo fa na fa ngal te min nei ia o te no me na ia ona va ven fa nga ia tatu tali le fia na nei pola tu la po sta me ia so ia al tala la tamai na sta fia la le mola tu le ki la le fa no mai ole o tonga o la mata i tu o le tanga to tasile na la tu ni usila le mo fa mai ia au vai tu le fa mai o po queen sa lo te le ngol fa mai to ia le motu au tūleo tō. I le vai son te nei so tu ale o fia o le matau ria la alu fal mai e te alu to tonu. A te lola fal mai nei tō. Te le ngatu i fafo tangata. Tu ale o fia to tonu o tangata fai tui. O pe o winga e tu sa umata to Pasifika. E te ilonga tu se mea to anga yoi. E me volele le reactive vai le proactive. Ya, ole la matua I vevesi e tonga I wana na lockdown na to version te ni. Ya. Ai fa formal ni tai au ya, ai po, ya no le fa ilo tu yo fa mai. So ni tau tala mai la lo ya nai tapu ye. Po na ti ai tato umala. Ma te foi version te nei, fa ngol version le foi no fa ilo mal tanga ta foi le ta ole ngo. Ale fa pe tanga ta ukila ni lenga malanga mai se tasio fa la ve nei por le na ta wa ta tu pito no por ru. Yes. Mo ta umai. Ia na ta umai por ru. Ole maliu vo le ile na vel pasika le. Trata na sa wo ile nga positive ai sa wo. Oi sa ola. Ia, le te le fa tai le te le fa no to ani case ne. A wa tala monia a te moni case pon ta mai Wellington. E le fa pe in lockdown no fu el malo. Ia. Ma to le tu ia tele tu I tanga te fa le tu yo fa ba. Ai le to ia ini tu langa pe le mesa ta to ia uma ta puni a to le tu. Ono le wa ia ta to no ngol malo le tu ile so ni ia la to fu fuang. Ole tali la tonu va lima no fa tasi ta tala no pe fa fena e lo ta fa vale me le fa ilo me se ta fa vale vo fa sa. Ole si tali le mai dunga il tato Facebook. Ma re e te sili le office o le immigration New Zealand po le high commissioner ale a New Zealand sa mo. Ia. E te sili ai o alfa te tenga le no fa to le la. Le wa avel o tu so la mo la tu pe tanta le. Pe na fa pe o. Ia fa le no fa to sa ulo o ta o tia o tali tonu o. Sa o ya lu avel o tu pe o lo tu so la. Alfa sili la. E fa fela le o la sa su nga fa ye te lo e fa ma o ni me ya no malo yo ngo fi Pe na wel e ja to wala. Ja. Ma lo so I volta te wala ta lo fa lava. Alo fa. Wie la ulo. Se po man wie lo sunga. Oi, je ma lo ni me va. So. Ja, ma lo le se ku mo man la ngai lo sunga. Ai lava. Ja, wa pa ma lo ku le. Ja va no so to tato. Ja le ai. Ja ma fa tu ma mal tato le. Ona te fa ngadu nga. Io, vanno fonga lusunga le kaya. Ia. Tau fa nga ina tatu wa no mal tatu tani. Ia, va tai lo vid mai. Ia wa lewa wata mai tau watu 45 sili a lusunga. Ia. E ka tono la foi le
ala foi le tau nei ni si a matal tato ona e kholi nga mai o se be phone nei mea ya mai le foi la wata mauti no i tala foi le stoina awone tato awone ngale tato le tato pero o feo ai matanga ta feo o mele ya mo ya o le tato feo la ya le o feo ki feo tanga te yo sa de fa ya lo wa lo ile se su enga ya ka fa yo se samo se vai dai tanga ta ngale na chila fiela ta ne ya se fa fesili se fa bol se sia ki a enko ingale pe makai mo i pe ngalwai esa tu su nga fa samo ya aro nga te na va pele va pe lo tu ala lai pa pe o ye fa ma tu ye le nu ma pa bol a su tu lo la te ku ya fa sala nu ya wa ta vale ai nu ta vale ai le ya sa mo ma te fa pena ya o lo que itana ai kia ye vai poi se sto la to ai ngate sila fie la tani ye e fa so ta I fa mo ta mo ya tu fa lo anko le pe mate mo le va mo le pili ma ba le pili akale sa u ma ne mo sa ya o le siara ya sa no ya wa le siara ma fua ya I tu ai nga mene o le tomo fai se ai kia fungale e mo I kupe awa e lo le leia tangata le e lo ai nga o tatu samo se ti mo ti wa tangata o lo ni hoi pene e mo kwai sulu ma le u fai lo le foi la o si lo fia le tangata a to si va e mo hoi le mo si na sele ya na lu le pili ma ai ante fatali mai po le si pitole ya lo foi o nei tangata ya talu sia to foi mata sia o nei I tu pio tatu tangata nga mo I ya tatu te fa si po ai le pinangalo le tu ma tu spia foi te tamolo tatu mola ya te fa ko na le tao lo fitele atu manuia luenga o fega iai ya alo fitele ya lo te lo sumatas ya lo fatu ya fatu ya fatu esa wai fatatainga le do watu fatatainga wa ule wave ola tolo ya oi e tali tonu moi ya te lo wala na tali tonu o ta uma fitanga te lo wa te le o le ngia oi tolo pena ai te wa ata to fa ya so enga tangata ya ele te tau no ta se mele ai sa fatatainga la le lo watu o afa pe o ele o e mai la fatatainga ya tu lo fo ya e ta te ilo le ya taimi o ta mafta e se asia wa ya o ai se fale enga tu lo wa na se fatatainga se asia wa ya o ni se vai muri umi fo o ni o te uma fo ai o over ai le tau tol fo o le fasili la te fasili o fe au wa ye tupe o fe o vetu wa vali fo tu lo wa vali le ulu ya o me o mai sa mo o ye ta mafta alo vetu o le wa fa ya uma o fe la o mai le tupe vali mala mata vale so la wanga fat la au si po la afford po wanga fatia le tau me tau tai so fasili lo taita o fe o mai tupe ta hata le e o ina lo so lo le o fa ngalo le upol masalo ya ila mele mo tupe ta hata a fa tolo ya o le ya ila tau fa sele pe ila o me o le o me tupe fa tu so la ya ana o la te vai le te fasili ai e fa so officer Fela pia fez o office, ele o office. Ja, ele na. De fasili pe, fela pia so office. O le lengo to o to company. Na. Ja. O o ina na te mo mai ai, ia fa mtana ngota ngata le. Ja, mo. Ja. O lo fasili tu foi. Sorry. Na lo walu, na lo vai al market. Ta lo fa la. Lo so fu. Oyo je se kakari. Lo so fu mo malangi ma. Oi, se for muia. Ja, maar. Oi. Maar taal. Ja, olha lá vai. E vai ku so le pe ma ngai ya merka ya o se sa vali ya o fale como ya o se va ngere.
E o wala tau mawha i me ai sami ana nafi ua. Toi asi e toi la wali ina ia. O ko le ba ina le bumu a o kai ko i to o tu yere ka. Ni. Ia pe ia kama konga ngai o so mai ko nga kai ni. E sa o. Ta lo fare. Era o que maka ko si o por kala manika ya so pa ko le go au le ia di mo go la fa. Taia. Tai pe o la wali e su e o tizamo. Toi o di masolo afu vonga le tu ia utafa o mavus pau ia ato no toki ngana wali. O le que va la o pura ni yo speak. Oi, mano. Sorry. Ja, on mai e po kala. La ga o le besa ku fu le ni yo speak ber. Oh. E lo puse no le lua fe male. Por lua fe male valule. Lua fe spunu ku pol bele la ni yo speak. Mo mo kom fa male ya. Ya me se foi la lo ni yo speak e ka ula me ka fo e. Ia, sa. O mai ka pa o mai ainga. O yo la ko pe pa ngo fo ma o ia no mai lo le ke gole. Kai mo fa la au. Sa ile ngai se le ngai la ko ku. Ia mo mai le la ro ngai. Wa si po. Ya ko fa lo. So le we le me wo so fo me yo. E ka kala wo nga pai mo apala ia o ya. Ia pe po rak. Ia pe po ka fo ia over i ko ni si. E lo fa ia o ele uso. Nga kiuru mo fa o nga ai o oi wa nga ye nga i nga ka vo ye ia ho walu ho ye o nga sa isi o ko finge sa ma ko mo fo mo lon ko ya e over foi la sia va nga mo mai foi ka fa o mai o nga final nga ho le ia ho wa ko le kom foi la ia i wa kuri ka le foi le ka u le ya fu vai me ka le va ko va ku te policia va nga a foi oi ka o mai e vai ka ku i ku spolau e ka me la pela ku o se la ku ku i yang ko e mari ngu bela ke fongi fa so kai ku se ele ku o ngu bela la ke fongi ku ngu la ka ngu bela ya ele au bai la ka ngu bela ya ka ke vidia o ye yo fa ko ke le yo ka A tu sala afa pe e te alo tu ile maua tangata le ai na tu ua o tupe tu sfola uma la numera pauale. Chole. Ia o ka Samoa. O sa Samoa. Ton. Fela no fa ile tau unga o lefu. E ro fa yo. Nga lusi uma. E le se me ngamo. E se me ngamo. Pauala le ho mo ko mo voi fo kala e se pelo wa sola po la ka walu por ai fa ka kia ya ku fo la ko ngol por falo si ai ngale ke lo la de ka wo ye so ko va no a fa wo le ko ide fo la ide yo spe nga ngali ke le po se me wo ye a ke lo a fa lo ngol fo lo ko la ko wa ye le o le winga la utala le lo apola ua wa le istangata e se na ye la to fale ala wo la so lo sa ye se tangata sa fe no ye dis o si ngali u pe wa ka ma ko si wa e kala bo ka ke si o ka ko pe aka o ka ka bo yo ka do ale ka ke ngu pe ka ke le ngu a pa no a fa do me sa bo yo ka wale ka a po nga fa punga ku mai wa ka ke o foi la foi e iska ka foi o ka kuwa ngu ya mga ika ka o si o ka ku so kwa o ile konga oi konga yo ku foi ngu bo kala ia a lusi uma se le ia pa o a ko lusi se le ni pa me yo ko mo mai la pusfola ia e a nga foi fa la pta ingal te bini o ia se si o tar sanga pepa afa pe o tu se le va o e mali immigration tu fa formai e mo tino tangata no mon le stala afa ile le stala nga nga no tu pe mo le simia afa yo la mai le tu si fa mai la tu so fa ta we pe afa le tu si mali immigration no va nga umana a o le to ave voice stupe ya
Sa ole le. Sa ole le. Sa ole le. A mela le ku mai samo. O falo o fola wo le o ku mai samo. Ya, ke lo ka ko mai ka ko ngi le ku ngi be pe fo falo mo. Ya bo. Ah. E ye ha nga ku kulanga. Ya nga ku sa samo, ye ko nga kulanga ko le lo ka ayo falo le ai ngai e ru ya la. Fam la vela tratta per bene le spalle do fo. E non vuol per malo. Ya manu ne ya. Malo si tele to oxpe, ya lo tele atu no le wote be telefon. Ya le va kai. Ya. Kai mau yo ko kalamba. Ya se fo, ya va se fo. Ya, vale. Nei la. Tu tele tato tala pe uma telefon, per fa fo. Fifia lava te whaatala whātu le tautua le siu whongo le lomoa te wala e ana telefone sa moa. O le lia vidiamu po Vivian ne tuinga mala na whaanga solo le vai ason te nei le sue no lana mata au pui lumo o le whamasinonga e morianga o lo nao ina leo ni sele ni taitolu se lauta la mai nisi e si lia ma le to o lua se fulu na ia whaase ina o le amala ngā tumbonga luenga whaawaitei mi Australia. O ia mōlianga uma wa ia o ina. Peitai e ese mai fo ia mōlianga. Le isi fo i mōlianga wa toi whaau popo atu fo i eilu na suesuina. Ona o lea ua whaatu a mawai i. O le mōlianga lea na ia whaasei nei fo i nista ngata mua. Ma ia au i naine sia ki tupe o atu i le lua feta la. Whaalia se tasi o tina mai tūla Elena se foi, wa fiu e sa ili lea li. Ai muli ane wa aialo na ata i lunga le Facebook ki le maasina na soa nea i o ki topa. O loo ta oto mai ma awi a tolo na tino i ia papae, mai e na o na fōlinga na whaali mai, e whaase se ai tangata ia o ia ua maliu. O lea so o le atu la i lea li lumo le whamasinonga i le mōlianga le nei. E whaamaumaunga le matanga ruenga o leo, o le masino se temo le tausanga lua fesfumaliva, o i na tūla i mai ai le whaafi tauli. O lea sul tūla fono na whaia e lea li, na ia alua ilo nei ngō o vidiamu whaale lenga, ai o ia lava lea tu tasi. Ai o sol tūla fono o lea oino se leni mai nisi e silia e le to o lua se fulu e fia malanga i ngā luenga whaavaitaimi Australia, o loo mōlia whātasi ai i la ua Malaysi fo ia lii, Ian Joseph Lafaele. Wa toe whaafo ia ne leo tu si folau uma o le au malanga lea mai ia i la ua ia na umia, ai o le tūlanga i seleni ua uma na whao ngā. Ua whaamaunia le tu inato le lua feta la al whaasalanga tupe, ona o le leo sta ia o ai inga po tūla fono le whaanofo e sea, anga i le li o Ioane Bonifacio, luas fuluonu tausanga le matua le na sola ese me le nofanga whanofo i se ai moa. O whaatu lango le aso luas fulumaltolu le maasina le nei, o le atu la e lea li ilu mal whaamasinonga i tali o na mōlianga, pe o na whaamaunia mai le sui komisina o leo au apa au Filipo longo i tino, pe o na sila fia o le sola anga lea li, na whaanofo e sea tu e male toa fitu se fulmaltasio i lantou na lata i ate ia. E au fiai, male tāpunia whaafose i le Western Union le na asia si e le li i moletala i no sana se leni, whaatasi e manisi mai le whalwhai ngaluenga le Bluebird. Peitai o maasal sa longo lea tunuma popolenga na iai le sola i o lea li i tua ma se siama, wa whaamaunia mai al matanga luenga le soifua maloloina, wa mai a umana sia ke tolu e mo mia, o loo le lei anto atoa, ma saunga le mo foi e le ngata i ante ia, ai o le atunu ulau tele. O lo whantu mawina i pia Samoa, o se atunu o lo mamama i siama, o le whaamai o le COVID-19 furuiva. Peitai, o lo whao popo pea le mawalunga le mata i tuwina le matanga luenga le soifua maloloina, o whainga malanga e se fulmalitasi o whata tia le whainga malo mo le maasina le nei ma le maasina fau. Lea e au fiai malanga mai Australia, New Zealand, malanga e tasi mai fiti. Ai mai ile matanga ruenga o leo, o le vaiaso te nei na whaasala lawina e leo lunga o peng te whai langi, le tāpai o le whasosoania le antunu lau tele,
le sa ilinga oniali i se tō lua mai mōrianga o le telepe whale malangoi. Peitai ua whaamaunia mai le sui komiseno leo a wapa au Filipo Longoi Tino o leisio ila ua iana toe fo'i ana lava i le ofisa o leo ai o leisi to tasi na pu e nisi o lona ainga ma momoli ane le matanga ruenga o leo. Wa tau fia ila ua ie to lua ila lo lvava ainga leo mai tutu lai i le whaamsino ngai tali o la mōlianga i le aso lose fulmale lua o le masina nei. O se awa no fo'i wa moli ele whaafitai al matanga ruenga o leo le manu le atu nuu, e le tali mai teimi whaapea e mana o miai le fesoa swani, pe a sa e lia se tasi o loo molia ini sori ngātu la fono. O le vaiason te neina tau au inai e le whaurulunga o le televisel TV tasi, se tasi o masini wa whaamealo whamai e le Pacific TV, e whaalele ia tili ai au o nanga mō whaasalalonga tu sao, wa le ngata iso se vaenga o sa moe au fia isa vai, ai wa whaapea foi mai se atu nu o le lorolange tu sao i ai whaasalalonga, e le tūlanga maa walunga o le lei, e te tau o na whaasalalo wai e pe o TV atu no i whafo. O le masini wa ta ua o le live view live video, na tau au ina e le komisina o le malo New Zealand Samo nei, Dr. Trevor Matheson, e le pulasili o le televisel TV tasi, ngal malmana fai e sea le Sam Matafeo. Sau no ngal malmana il whaatala noanga e se tasi o ana sui whaasalalau. Tele tausanga talu mai o na amata mai le televisel TV tasi, e le i aise masini whaapea mua mo le whaale leia teli o whaasalalaunga. Peitai, o le teimi mua le ne watau au ina ise masini whaapea, mai o le asiliatu le lei ato tō whaasalalunga, o le a whaatino e le au onanga a le TV tasi Samoa. O le Pasifika TV o lo fsoswa ni atu i isi foi televise whaasalalau i le Pasifika, la tau te fsoswa ni i tu lango masini mo o mia, e whaalele iai tu lango fsota inga ma whaasalalunga, mai i le Pasifika. O tala ia mai sa momo le nei fo yaso, manuia o tātu o tanu, whasoi fo ia. Ta alofa lava o telefone nei mai le si ufonga o le lau mua. Na amata i le aso nafi o na alo ia le tu la fono e whaatanga ai o na whaamuta le soifua se tangata i le tono o New Zealand nei. O le tu la fono le nei o le filifilinga e whaamuta le soifua se tangata le End of Life Choice Act. Sa ioe i ai malangolango ina e le lata i le lua vae tolu o tangata pālota o le tunuu i le taimi o se pālota whaapitoa referendum le sa whaia le tausanga te ruai. E pei ona si la fia o le nei tu la fono sa taula mua ai le taitai o le pāti po le vaenga whaia le act o David C. Moore. I lalo le tu la fono le nei e mawhai e so stangata ua se furuwalu tausanga le matua e maua i se ngase whainga tā. Ona whaatalo sanga ina se fiso swani whaafo mai e whaamuta ai lona soifua pe a whai o le ngase o lo maua ai o ia e ono umai lo no lai de tonu o se taimi e ono masina. Peita ai e ui ina o lea walo ia le tula fono ai na whailo mai le whaaurulunga o le whaalapo tonga a fo mai o New Zealand, Brian Betty, e tele ia isi ngā luenga mana o mia on tapena mua a o le ima whai o na whaatino mana o ngā uma o le tula fono. O le masina na tua e tunei, na tofi ai le malo se komiti o fo mai whaapitoa e to tolu na sui a wai, e whengai ma le vainga o le whaatino ina o le nei tula fono. O le pōna pō na ausi ai le pūlenga whaafale mai i le tu malo counties Manukau, le iwa se 4% o tangata o ilano lana tausinga ua whaia o lātou tui pui mua o le wha mai COVID se iwa. Na whailo mai whaalawa i tele le tu langa e le ni minister o whea ngai mga luenga whai mo le wha mai o Chris Hipkins, mai na i tawai o le tu langa le lei ua ausi ai e pūlenga whaafale mai o i tu malo umai tolu o au kilani ia la whainga le nei e iwa se 4% e pei o na whaatulunga ina le malo mo leisi la sanga o pui o le wha mai.
na whaalia fo i le minister. O le teimi lava e au si ai e pūlenga whaafale mai umai tolu au kilani le iwa se 4% o lātou o whaitui ta i lua o le wha mai. O na se e lo leo lātou e wha ngā le whainga o mō li wha ilo po le traffic light system e pei o na wha ilo mai mō mua. O le teimi nei o le pūlenga whaafale mai au kilani lava ia wa iwa se 5% o tangata ua uma o na whaitui mō mua a e malu se 5% ua whai o lātou tui ta i lua. O le pūlenga, whaafale mai le waite mata, wa iwa se 2% o lātou tangata ua uma tui mō mua, ma le valu se 3% ua uma fo i tui ta i lua. Ai o counties manukau la le ua o atu lātou le iwa se 4% i tui mō mua, ai valu se 4% ua mai a tui ta i lua. O nafi hoi lea na whailo mai ai le mtanga luenga le soifua maloloina. E se lau se fultolu la whainga o isi tangata fau na maua le COVID-19 furuiva e pei o na whailo mai le mtanga luenga i le soifua maloloina. O lea whainga o se pau tele lea pia whaatusa i le sili i le lua se lau o ngase fau sa whaamawina i le tono le tunu i le astonai. O le se lau mo le iwa o mai fau nei e tonu uma o kilani. Ai to tasi le tu malo Northland ia Malaysia to tolu i le tu malo le Waikato. Whailo mai fo e whapea e to afitus full whātangata o lo tā whia nei i whalemai e au whia ile to 5 o lo tonga whitia i le vaenga o ngase ti ngā ina po le ICU. O la tau uma nei o lo i le tonu whalemai au kilani mai o le fua whaade tau po le evalesi o le mātutua o ia mai e tusa ma le 5 se full tāsi tau sanga. O mauti noa o au kilani lea o lo mao lunga nei lea o whainga o tangata o whaia o lātou tui pui ma o ia ngā ruenga o lo whaawo pēr i tu SS o le tunu ai mai se o nuu ma ai e tau ma mau ese ma tāuranga. O lo whautua ina whaitanga te uma e le i whaia lava ni tui ina ia whaao ngā au nanga whaapitoa o lo whaatina ina le teimi nei ina ia wawe ai o na whaasopolia tangata e mo o mia le whaia o tui pui o le wha mai. O se teimi o le so e whono ai le kāpeneta e sila i fuafuanga mo le talaia o sā ma puipuinga o lo iai le tu malo au kilani ma isi vaenga o le motu i mātū. I le teimi nei ua whailo mai fo i le mtanga luenga le soifua maloloina ia se swinga i le umi o le teimi e tau ai ma whaanofo e sea tangata e malanga mai ia tunu i whafo ona o le fia feilo i mai inisio a inga ua lama whaai u le soifua ona oni ngase e a fia ai. O le swinga au tu o ye nei e na o le tolu aso o le atawhi ai la tau nei ino whanga e wha e se ai tangata malanga mai whafo ua le to e se fulwha aso e pei ono sasa wai. Pei tai o le swinga e wha abitoa lea i tangata e malanga mai ia tunuu e mauti noe maua lalo ia lo la te wawhaina i le wha mai koviti e au fi ai e tu motu le Pasifika e a wha pe ai ma le Antarctica. O loro inga, a whai o stasi malanga mai i New Zealand nei, mai isi e tunu o lo malo si ai le pipisi o le wha mai e pei o Australia, e a po o Peltania foi, e fitu aso ia o le a tau o na tau fi ai la tau i le nofuanga nei, wha nofo i se ai po MIQ. O isi a tātou tala, ua lisi al kompania le Kiwi Rail ia se waa mai fafo, e feso soani i ona waa o loo iei nei mo fe malanga inga ma le fela ua inga o longa i le vai nuu o le Cook Strait ia po o le vale o motu o tu e lua o le tunuu o le awa afau ingo o le Valentine o loo whaatino nei ni ona siaki wha apitoi e ngelani a o le ifai malanga mai mo ni sila o le vai luanga o te sema le wha moe e le tau o na tau nuu mai ai o le a mo mia sina taimi e wha masani ai le au waa i le wa afau a le ia matau na fe malanga ai i whai unga lava o le masina o te sema. Whailo mai e le kompania le Kiwi Rail le whapea o le nei waa e na auta o le ave ai ai moise lava o le tūlanga o fe laua inga o loa i le vai teimi pisi o le ai le tau maafana whana. Ua mana o mia le nei waa o na o le teimi nei o lo whaia ngā ruenga i le toi whaale leia o le awhi o stasi o waa o le kompani e ngoa o le Kaiarahi ia mai whape umi sa taimi e whaia ia ngā ruenga.
Ua maulia leo I kalai estetes e li I fast furuono tau sanga le matua ona o le whalavelava I le Paulus Freire na tenei lea na mali wa I se tamaonga I se pulufana I le pitanu o Casebrook. Whailo mai hoi whapea o le talavau na maliu I lea whalavelave se furuono tau sanga le matua mai North Coast e ngoa I a Connor Whitehead. Whapea hoi o le nei whalavelave e whapea na tupu I le tono o se whale I le taimi o se pāti. O se taimi o le so, o le atula I ai, le tangata ua mōlia I luma o le whaamisnonga, I ona ua masalomia I lea whaalavelave, mai whapea o lo fiso swani o ia I sa idi ilinga a leo leo. I mea tau tā longa, ua sawa tu nei I le aukirikitia New Zealand le Black Caps, I le vaenga o le semi-finals o le taamisanga o le ipo le lorolangi I tā longa ta I luas furu ova po le T20, o lo whaanga solo I nei I le tunu o le United Arab Emirates. E pei ona silsila I le TV, le vavao na le ila. Se lau rofu wha ai o le awa Afghanistan na maua I la tau ova I lua se fulu. E sa tuli e New Zealand, mai na o le lua pe le Black Caps, ai maua I la tau ai se lau lua se fulu lima I ova se fulu walu ma le te tasi. O le stofi la o le vaya sa nei, lea o sa hauni atu ai le au New Zealand ta alo ma le au malosi e Engelani I lazy semi-finals o lea ta amir sanga. I mea tau laka pi wha avao malo, to tele I la tau sa wha alia lo la tau le fia I le manu malo le olpeleki a Italia I le la ta alonga I le pola stona I Roma o ia tūlanga. E atangi ai le tūlanga o le ta alonga I lunga o le malae. E ato ai male anganga nau o le to tele la au mai moa ina ia le lei pea I taimi uma le ta ano le olopeleki. O ai whai o le ta alonga, New Zealand fast fulfitu I le iwa a Italia. O isi ta alonga le whai unga le vai aso, ma mao lava le malo Engelani a Tonga e ono se furu iwa I le tolu. O a Felika I saute na malo ia Wales, lua fulu tolu I le se furu ma le valu. Malo falani ia Argentina, lua se furu iwa I le lua se furu ai o Skotilani na malo I le Wallabies a Australia se furu ma le lima I le se furu ma le tolu ma le awa ai alani e ono se furu o lātou ai na malo ai a Japani e lima. Ai I le vaenga o ta maitai na toe whaia ina hoi le Black Ferns a New Zealand ia Engelani I lona lua la ta alonga. Ai o le ta alonga Engelani e lima se furu ono I le se furu ma le lima. O le talonga au a falani ma a Felika I saute le vaenga lava ta maitai, ma lo ai falani e fast furuono I le tolu. O le whaiunga le nare nei whao pōpōga o telefou. Maro waftai, 10 minuto te ai nei le tu la hiva. Mai a tātou telefou, o le whae noa tua le tunu nao nei minute aia pe tasi pe lua ia alta mai ngā luenga le titi a le fia whae tono le tātou potu. E ona toe whaua watu ai leo le tātou whawhiwhianga le te ua motu atu nei se kone po nei minute le tātou whasalunga. Ia e whafonga me le whawhiwhianga le futai au, whamaluru atu ai nei vaenga ia.